Wola bafowethu, wola bo my sister. Zontshela indaba eningakaangibuzi yona. Ithile ndaba Mr Lekombe, ithile ndaba. Ithi as long saphila ngisazokhuluma Mr Lekombe. eza namuhla zithi ngithe ngihleli kwangena ikhole buya kunjaya uDabi wathi njaya yami wenzani ngathi angenzi next njaya ngihleli ngirelaxile wathi asiphume sijike ngapha ngeRouters kanti njaya yami ungathi ungibonile ukuthi ngibhorekile eRouters ndawanaphi wathi ko Trinity kwaPofu una something ama social ke siyobadlalela nyana ngathi hayi no flop njaya yami ngilapho na kanjani after lapho siyaphuma basho sobethwa moya ngajabula njani ngathi ungibonile njaya yami ukuthi bengibhorekile ubhore ngishiya ngiyubone bengichaye blind hayi somari fast khwapha bese silapho khabo Trinity bese siconnectile bayo njaya yami uthena katutsa le sound entwana bezilapha duze nempikara somari zizwe ras ezithena zencalapha ube ngathi zibona inyoka ayisomari fast khwapha la bese sizwelela isound ukuthi ilila njani manje le ntwana leza zalapha zingichaze ngokuthi zinepato ngithe lapha ngisesebhizi ngommusic ngishuta nama-vlog ngibona ngentwana yami sengilethela indulo ngasho la ngathi asikakhulisela amala phela le ntwana lingazi sesemncane ayisomari kathi angijikile ngaphambili sizweni kuhle le sound after music uGrand ngathi nginishutele intwana yami after intwana yami ngithi ngiyobona amajite ekudala ngagcina ukuba nawo ngoba vele ekudala ngajifta la egazi awukhana ngazi ukuthi ngiyokhamba kuhle ukuthi nangifika emajiteni ngiyothola zikhala so mara ngithe nangifika emajiteni ngwagrunta back ngeplate ngasho ukuthi ngigeze kuhle namhlanje after ujabulela iplate ngisabona uJerry umfowethu ekade ngamgcina angavela ngabona straight ukuthi zinhlanhla zami namhlanje hey after ukudla lapha bese kumehliso ke labafuni baye lapha bangichazana sebangitshela ukuthi lo mehliso awusele uyakhona ukwenza umntwana ngisho sengoselela phezulu lapha bese ngijutha ngumfowethu ate M4 faka lephe ilepele lapha nami ngisho sengidumbela yabo baba baphezulu ngibamba ngembhuku wethu uJerry bese senzizi kakhulu ngathi amavilo la ngwavalela sengizanikhomba webusuku ayisomari lapha bese ngumabalabala ngithi danko official bafowethu nabo my sister ngithanda ukuxolisa ngamavilo webusuku ikamera yami ayina quality kuhle somari ngathi anginivezele intwana yami na entsha evela amafuni manje njaya yami umushe lapha nasekatshintsha amagumba angasajive usmall awavela after ikikile tusabendlela nomoya bebasiphethe kuhle siyabonga ngapho ngakwaPofu hayi somari sathi sithome getaway sithena sifike getaway safikela phezulu komkhotsi ngamthola sashaya leza dume ngazo after mkhotsa ngathi nginivezela ama-out yami uSam noMaurice after ama-out yami ngathi somara ngenikhomba i-vibe bafowethu le vibe yase-getaway eChivas hayi bafowethu lazi yabuya madoda mnandi bangaphapho kahluki nebetofontein kunomunye my sister wathi ngicela ujikise le camera uyibhekise ngada ngoba ngiyazi ukuthi uyokwenza i-vlog and mina ngiyakufollow ngathi danko khululeka mntwana osekhaya nakanjani uyovela bayangichaza abantu abazibawela ukuvela ku-vlog abangangisabi njengorhotsing njengalapha bese kangitshela ukuthi ngithula ngazi bese kangithulisela for ngathi ngimsondele nangekhamera ngikwazi ukumuzwa kuhle ukuthi uthini wathi hayi njaya ngithi khululeka ngiyabuya ngisabopha ngikuspinela blind ngifuna ukubethela lezi ezamisi sithi ukhipha abanyenyana ngathi alright jama yena flop sintswela ubopha athi ngisitshe ngiveze i-vibe le getaway bafowethu umkhotsa une-dancing yakhe ayi-1 ushiya ibhithi abuya libambe ashiya ibhithi abuya libambe and abantu bam-enjoya ngale dancing akunamuntu ongakhamba nomjita loya la sesisho sithi emhlabeni kubuhlungu vane sikhuluma amanga bafowethu abantu abasetshwaleni abantu bayazijabulela shem bayakhohlwa ngenkinga zabo ezikhona emhlabeni uvele ukhohle ngakho konke bangathi uyacala la begcwele njani nawuthi uyacala bekusise-eli kakhulu bengu-9 p.m. bekusayongena abantu zithena zithi 12 bengasabonakala ukuthi yini ngasho ukuthi abantu sibaningi etshwaleni shem siyazijabulela nasesetshwaleni manje lahotsini bese-connected nalo mgelo asho ukuthi nakasukuma la kuyokunyiwa bafowethu after lapho ngathi angenikhombeni i-vibe yangaphandle phela Chivas iwangaphakathi nangaphhandle sikontirini bafowethu mnandi siyazenzela manje bese ngihlangana namadoda amakhulu eChivas ngithi somara bazi-introduce-ke kini-ke bafowethu yeah imiliva bangazi yonke omunye okufelelwa imiliva yabona uright squareini msana imiliva yazi ne danko omunye okufelelwa chop le chop the star lona ne danko kula khona yonke into is correct bayazi khona yonke into still hamza yawola bafowethu ikanjalo siyayivala wa-agri egetaway yanamuhla after getaway mina ngithi yokulala unjaya mathi kuphila so bethi silala mfana ngathi ngikusengesiyabuso sithena sifika ngesabuso zange sikhambe indawo eyi-1 sihambe zonke njengomhlobohlobo sengibuye embalisto sengibuye kwazi nakwamsi after kwamsi sathe eDubai sithena masifike eDubai saskima amabhoza abafowethu nawe uyayizwa legama lendawo le iDubai kuyasho ukuthi nabantu abada bazimele uthebuli bengasibhodlela elidurako nibe sibethanga ama-very special wena kwahona wena kwahenisi wena kwamoweti wena kwayini yeyi bafowethu bishubi so manje ngathi anginivezele nentwana yami uDJ William nakajaya bafowethu
nabo my sister DJ William SA utholakele ngamabookings nange-dancing nange-vibe. Bafowethu nabo my sister hayi besi-happy chef, besi-happy blind mina namajitami kanye namajita amasha esiwathole emnandini. Hayi kumnandi ukustisha namabhosa la bese ngiveza abantu bese ngichile nabo-ke sesirelaxile sizikhipha ama-selfie si-enjoya. Manje lapho DJ Dapiza RSA no DJ William SA bese babethi dancing yabo leya-ke blind kakhulu. Kahle kahle le dancing yaka DJ Dapiza RSA nedu William yam backup njengoba naye yazi. Njengoba qinisile omunye nomunye umuntu emhlabeni edancing yakhe angiyivuma ngathi uyadopha ngathi uyaphosa u-understand. Mayilenja yami le hebhoza lekhe yangitshela lokho nangicala ukuyishuta ekuthoma mina kuzofika amabhoza amakhulu makafika ngiba ushuta. Hayi khululeka njalo yami nakanjani nginani. Sithe sihlaba njalo ngazizwa sengilamba ngathi soma ke ngiphumele ngaphandle yosupporta labo mama abathengisa njengami lapha ngathi ke ngibambe Russia. Soma nangibuye ukubambe Russia ngathola iparking ngathi Dapiza nje yami kwesikhambiso la ndikolile ngoba uyibeke ukuthi uyilethele la iduze. Ngathi anginivezele ukuthi siphake njani. Hayi uyifaka njani uyifaka nanoma sidakiwe lapha ngiyanikhomba ukuthi icala ke. Phela siphethe necamera, reverse camera. Manje lapha bese ngichaza ukuthi sikuphi kuphi bangithe no wena wazi indawo tot ukufika nje sikuphi kuphi seDubai la eDubai awumna ngithi sikwamse. Hayi vele after parking fast hwap vele sibuyele ngaphakathi. Awu nangifika ngaphakathi ngithola amajita afake another bodlelo ngitayela amajita kahle kahle ngathayeba lazo sibambisa ngamaphoyisa la. Khwabo nihlale nabantu baru kasakhululeki ubone ngasuthi commission madlange ngangena nini nanini sahlele. Hayi vele ngabona kuhle ngathi labafowethu amabhozanyana labe ngwareader la abereka abafowethu laba banemali eningi laba benza njaya. Ngavela sengathuka ngabamba ihliziyo ngasandla ngathi mara sokhona ukuphuma la igcineni or bobuya basitshela uyisana kungokwethu. Angisho mina ngokuthanda izinto kwami nginande ngibaselela ngentayela amajita ngimana ngimtshela ukuthi mina phela imowethu mina ngiyazi ngicina ngoyibonile lapha ke ngitest ukuthi njani khana ngisho ngena ngidumbe. Hayi nomfowethu lo bakahle lapha lo yakubonakala ukuthi unesithunzi ngoba ukhwashisa negwaye ngizwe bathi ngapha kubhenyele igwaye. Hayi bafowethu asiphume endlebe lapho kuyadlala amajita normali. Umjita ngimbuza into wenza ngani wangichasisela. After Dubai vele sibe indlela nomoya mina abantu lapha engidishe nabo vele bathi bokulala mina ngikhombe ngelikompeni. Ngifike ngelikompeni vele ngafikela kuMastand uBitsep. Yang welcome kamnandi intwana yami. After Bitsep intwana yami nangithi class ngusilungu umkhotsa ngithi angimkhipha again ngulo benginayo eChivas ebusuku bafowethu eGetaway. Vele ngisho straight ngithi lo mjita kadino bafowethu umuntu bakajayiva kangayo ebusuku bonke leGetaway nanje akalali. Mara abayakusika ukuthi kucina vele amabooster nani yawazi ngilezi zimhlophe ezibonisana abakhethwa. Anhle bafowethu nabo my sister niyifila njani into enibonisa abakhethwa into enenza ukuthi nihahle nabo mama beni ngamaphanga. Enhle kangiphume endabeni zabantu ezingangifuna ngisho mina ngibheme izihlaza kuphela. Bafowethu nabo my sister ivilo kanamuhla ngiyivala la keep on watching supporteni ngabo ngolukhulu game. Danko.